Aningkan vang ason thak si pining le thosi tame litum garbia jutang long havar karbir sonim so rong aje indeng thongke bra ke thom ang dengan la pining ke ason thak si havar tin si tame bi lo la pen hedi Aningkan vang ason thak si Langpher karbi jutang klam Volongkom aji long busame bi pon la si Aningkan vang ason thak si ladak Volongkom aji long mang ke Langpher long mang ke hedi ke chengsi anang be pinong we lo pi tari in koira net kep lo pini ke chengara ni lo madedi Aningkan vang ason thak si pinong we si ladak bang ke hedi fashion show ke chengar ni si anong we vang Aningkan vang si tame hedi fashion show do la si nili donde pen lang ke chenga jo donde de nili fashion show lang donde de la si pinong we pining bang ke hedi nili sta me lang don rai pula si ang litum phan sta me nang bak lang bon po ang lang don ni bom made onan ke niling bak lang bon ni phan si bori bon po asi ayo mukom lang pinong we ke cheng lang mai ai bang bom si lang rotong merah kanan ke sosial bola rat baik memang bagaimana kasusnya mereka tidak car buram terang aku tong long kembang pen pasti ni pun di mana pinong we ke cheng lang ma yo menit kom re lang pinong we bang ke hadi yo non sinang ile lang ni tum tar long lu chok pe non si lapu selfie point at dam de lang non si joy dam lang non sing le rock pen ni bang chala lapu ke selfie point lo yo tang te pin pin lang dan non si che selam bom Good evening everyone and to the respected judges and to all the guests present out here. My name is Rosie Pepe. I am from the floor representing the vibrant town and the beautiful town. My hobbies are reading books and my hobbies are reading books. Thank you. Sama Kardong ng Pajero, Kardong. Nilimen, Rahina Teron P, Nilihan Akero. Nilimin Pilata, Bukasin Pulis, Atiran Pensi, dan Cepati Dun. Nilimin Kehang Lepen, Niliinut Mesen, Luthan, Apeng Bisini, Kaciman Bantun. Thank you. Kardong Volongkom aji. Nilimin Kardong P, Nilirom Bescarbia Local Bread, Apen Nilina Cepati Nunge, Raja Petar Nur Manik Jerong Apen Nilina Jari Bom School Amenke, Bien Sri Bogale Bamani Adarso, Raj Primary School, Apen Nilina Jari Bom Akdenge, Asia Second Year Amde, Cardo. Cardo, Aprensi, Bambu Masa, Bambu Bambi Lapen, Kalu Kabe Pastami, Manikan sama Cardo pada Reglo Cardo, Niliglen Rosmi Neronpi, Niligan Cepati Volongkom aji, Samkilan Som, Niligan Eke Inglebe Rasai Lake, Pirtha Ketha Hanan Gitun Hemasai Kirin, Lapen Nili Jekaman Gantu, Inut Mesela Bangki, Lasi Lamting Tony Komot Cardo. pang dai tha ke phu phe den lo Kardong Volongkom aji. Good evening, respected judges and one and all present here. My name is Sergio Ringipi and I'm from the head of the contest called Langpher. Currently pursuing my BA third semester in Professor College. Talking about my hobbies, dancing, singing, and traveling. Sami Sonalihan Sepi, Nini Arda, Ningka Ningkoy, Nini Rong Lake, Yusufai, Nunsi Kimungarong, Nini Ningke Hanasai, Lake, Ikan, Kilun, Lape, Nini Kaya Lok, Kachimaning Chu, Lake, Inut Misen, Take Care, Lamarjan Nabangisi, Chemaning Tu, Lansi, Nilamte,
Yungipi, and I am from Rajapokhar, Eknong Nambukulia, and I am the student of Volongkom College of FYUG first semester, and my hobby is to read novels. Nami question bang long itu ni mana? Itu di mana long hen long Karbi Cultural Society yang ben. Karbi yang mana? Jihad non pinang dipilih untuk dopik pen bustame ajak aku make Karbi yang mana cok dimle dan ini kaprek mana? Pada bulan pin lo. Bustame Asia sudah kasih taraya tengok non latung pen Karbi yang mana cok lima. La suama memang si pir kaki pelukan la ke ben dat tok situ. Asinan di lawan suap kita bisa kamat tadi. Hello, hotel atau isi meseno. Sita me ipi ipu proponoi kon. Amen sita paprai nate. Lagonta patok nanti. Soro. Thank you so much. Reject the losses. Hello, ma'am. How are you feeling? I'm feeling great. Okay, so my question to you is, what significance does traditional Karbi attire hold for you, and how would you showcase it on various platforms? Okay, from a point of view, traditional culture is very important for our society. As a Karbi, I want to showcase my traditional to all the world to know about it and to show more about my culture, my traditional. That is how I want to showcase it. Thank you. Thank you. Mình còn chưa biết câu chuyện bằng cái là bốn năm cái chất nó thì tôi nghĩ là tôi ăn là cái gì tôi được làm gì as if you title holder di long dia ko bi quality lo ko donan ji ke title
sakit datang si duit lo, anu dong sakit duit lo. Lasi, lang ingun cita, title holder ilong dia pa. Kopipia quality lo nang, kopipia quality si nang ilong bonang ji. Ini long gitu lagi lagi. Ikaw doon letak. Cara lo, okay? Next time. What is that one quality that every leader should have? Thank you for your question, Miss. I would like to answer that every leader should have the discipline and good manners. Thank you. Okay, thank you so much. Langpher meeting kopi pasti imitangkar bilang building support akhirnya sok. Churolo, ang question ng card support. Mithan per building support ke inang store. Lasi, peer has the main happen. Luunang na, pinangaw na yung supi tungke katat kekti ka na. Lasi, tapo, gati, building, mani chanko. Lansi, mani building chanko. Lapin, adiralong dugo, lapin, romaji, lapin, nahok, kredang, guk, kami, itang per building support si, jingtang nang po, lasi, Latina gitu explain kami sebenarnya expectation na smart chain na lalo din na pangit kasi I don't today kumarin The question was, why do you wish to join Miss Langpher 2020? Hello, Priya. You look beautiful. My question to you is, if you could define success in one word, what would it be? Can you repeat the question? Yes, absolutely. I want you to define success in one word and why. According to me, success in one word means to be real integrated person. Thank you. Come on, turn off. Why is there no response? Come on, not a point. Miss Langpher 2025 goes still. Not Kalila. 1:16:11. So, itu belum amdong itu, napen pining be laban so Miss Langpher kecepatan lo, itu kadang kami istame kuani Raja Bolon kami, lapen Raja Bolon kami yang kongta. Personality can mean night. Ami kang han rada tingno kecepat lang take night. Abang di, made fashion pining be fashion icon. Labang so anong Kilopon, abang ke Miss Kumalo. Contestant number. Nasialang lihat nong pajen pon di ilitung judge kasi mana judge Miss Cecilia NTP alang lihat si ating noan ke main pajen ni rilo. Miss Cecilia NTP, alam ke Miss ZKYF Langpher 2021. Miss Fashion Icon goes to Miss Raina Therapy.
Dan galite Martin Alang lipat na kating nawan kita ikan si Chuning Reglo. La si catwalk mate best catwalk. Best catwalk ano ni kacapa haipon abang pi. Amen makuhen lo. Alam dia lelaki Miss Sonali Hansepi. Contestant number 11. Winner, Ipipa Jerponji, alang ni Jumhan Thomas, Ipipa Jerponji, malang ni Jumhan Tameni ni non Hong Jai Longan Jonghan Kedingto. Abuke the people in there. Lasi, Aki Haipi, Mini King Tipi, alang ni Pansami War Commissioner, ni Pansami Hong Jai Longan Kemanji Pansi Chuning Riglo. Tapi natun tu, ilu Jumhan. Setapi anong Ipipa Jerpon pola kalabas, so anong Ipipa Jerponji lagi ilu Jum Kaching Hon, lagi Haipi, Sampi Maloti Propi, Caribbean Long Fashion Week founder, alang Ken Bensi, second runner-up anong Setapi Ipipa Jerponji Kong. Alang lipat na ting nawan kita ikan si Chuning Reglo. Lasi, Ingden Thom Kebra ke Thom Aparman, Miss Langpher Kachepati, along. Second runners up mate ke Thom Angdeng Kachepalong pon abang pi amen ke Miss Jire Gronpipi. Ada di bawah joki banyak putih lagi. Itu kasih mana itu masih judge Miss Malu Gropi alang ni intensi alang ni mana? expression mi ko lagi la ke thak do ning ne king jat mati ko ting ton rem rem bita Apa yang hendak tuken? expression mi ko pala